Akanya nyuma y'umunsi wa 22 harimo n'amakipe yakinye umunsi wa 23, nguku urutonde rwa shampiyona ruhagaze iyo bita Rwanda Premier League, aho twongeyemo amakipe abiri ariyo Al Hilal na El Merreikh, yari asanzwe ari amakipe 16, ubu ngubu akaba ari amakipe 18. Nyuma y'umunsi wa 21 kuri Al Hilal iracyayobora urutonde n'amanota 45. Ubwo ni ikipe ya APR ni ku mwanya wa kabiri n'amanota 43, ikaba ifite imikino 23. Hakaza ikipe ya El Merreikh ifite mu match 21 ku mukino wa 21 rero, ngira ngo ikaba ifite amanota 41. Iramutse itsinze umukino iyo biri urumva itambuka ku ikipe ya APR n'amanota asaga 6. Rayon Sport ni ku mwanya wa 4 n'imikino 23, ikaba ifite amanota 38. Ikipe ya Polisi ifite match 22, ikaba ifitanye match na El Merreikh, ikaba izadesida idepansa niba El Merreikh yaidepansa APR cyangwa ikaba draw. Iriya match amahirwe menshi ashobora kuba yaba na draw. Ikipe ya Mukura ni ku mwanya wa donc Rayon Sport ikaba kuri umwanya wa 4, Polisi yari ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 6 haza Mukura, ikaba ifite imikino 23, amanota 37, ihanganye na Polisi na 37. Rayon Sport ifite 38. Okay, ubwo Kiyovu ikaba iri ku mwanya wa 7, ikaba ifite amanota 33, match 22. Musanze amanota 23, ngira ngo amanota 33 imikino donc ahubwo amanota 33 imikino 23, inganya n'ikipe ya APR ikanganya na Rayon Sport. Ikipe ya Marine nyuma yo kunganya ibitego 2 na APR, match yagoranye yarushije ikipe ya APR, ifite amanota 29, imikino 22, nayo cyafite umukino umwe yasigaye. Bugesera iri ku mwanya wa 10. Bugesera naho ikipe yagaragaje yuko ibintu bishoboka, ariko undi mwaka yari imiraguruka imanuka epfo mu bisheke, ariko ifite imikino 22, amanota 28, irushwa na Marine n'inota 1. Ubwo byose ziracyafite imikino 22, bisa nk'aho amakipe ari imbere. Iyi mikino nyine hazabaho impinduka mu gihe habayeho indi match ziri kurushana. Twagiye ikipe ya Gasogi ifite imikino, ifite amanota 26, ifite imikino 23, ni ya 11. 12 ni Gicumbi, ngira ngo ndi kubona ifite amanota 25, imikino 23. 13 na AS Kigali. AS Kigali rwose bikomeje kugorana. AS Kigali uragiye koko, naho ngaho ugeze ubwo yaza kuba hari amakipe 16, nyuma yayo haba hari amakipe asaga 3. Ubwo ifite imikino 23 yo n'amanota 28, ikaba ari 13. 14 ni Gorilla, imikino 23, amanota 22. Hakaza Amagaju ya 15, imikino 23, amanota 21. Hakaza Etincelle yigize akari akajya yaje kubihagama Rayon Sport igitego 1-1, ifite imikino 23 n'amanota 20. Haza Rutsiro imikino 22, amanota 19, zo ziri ku mwanya wa nyuma na Muhanga, imikino 20, amanota 18. Byanga bikunze Muhanga cyangwa Rutsiro harimo izamanuka cyangwa zose zinamanukane. Murakoze inshuti mudahwema kudukurikira, mukore subscribe. Turabashimiye cyane. Uru ni urutonde rw'amakipe uko ahagaze nyuma y'ino weekend, journée ya 23 ku makipe amwe n'amwe, hindi journée ya 22. Gusa hari impinduka zabaho nyuma y'uko table ya amakipe bitewe n'ukuntu yaba yitwaye, impinduka ziba zitezwe buri kanya. Gusa nyine breaking news n'ahandi wazisanga. Thank you my guys.